बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाक़िस याई az bab ज़रबा यज़रिबो चे दे फ़ेल लाम कलिमे पर ज़ोई बंदे यारोशी दाता नाक़िस याई वी दे बाब ज़रबा यज़रिबो ना ये मस्तर विरकड़ा दा पर मतन से अर्रमियो चाल अलिफ लाम ज़ने तेरे के बिया दामीर याई रमियोन लिया रमियान माना है उसरा लिखली तो फारसी से तीर अंदाख्तन, तीर फेंकना, तीर मारना, गैशी विश्तल। सरफ सगीर ये दा रमा यरमी रमियन फहुआ रामिन व रुमिया युरमा रमियन फहुआ मरमियुन। अल अम्रु मिन्हु इरमे वन नही अन्हु ला तरमे अज़्ज़र्फु मिन्हु मरमन वल आलतु मिन्हु मिरमन व मिरमातुन व मिरमाउन व तस्नियतुहुमा मरमयाने व मिरमयाने। मरमयाने दे इसमें ज़र्फ वलाशला व तरतीब सरा ज़र्फ पहला ज़िक्र दा वो अला उरस्ते ज़िक्र दो इसी पटाक रोकड़ी दी तस्निये द्वे मरमयाने दा दे अव्वल ज़िक्र वलाशला दे ज़र्फ मरमन वो मिरमयाने दा दे इसमें अला वलाशला मिरमन वल जमो मिनहुमा व जमा दे दिए द्वारे यानी दे इसमें ज़र्फ व दे इसमें अला मरामिन व मरामियो। मरामिन शला दे इसमें ज़र्फ व मरामियो शला दे इसमें अला। अफ़आलु तफ़ज़ील मिन्हु अरमा दा दे मुज़क्कर वल मुअन्नस मिन्हु यानी इसमें तफ़ज़ील दे मुअन्नस मिन्हु रुमिया व तस्नियतुहुमा तस्निया दे दिए द्वारे यानी दे इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर व इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस। अरमयाने व रुमयायाने अरमयाने शला दे इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर अरमा व रुमयायाने शला दे इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस रुमिया तस्निया। वल जमउ मिन्हुमा व जमा दे दिए द्वारे यानी दे अफ़आलु तफ़ज़ील मुज़क्कर व दे मुअन्नस। अरामिन व अरमौना दागा जमश ले दे अफ़आलु तफ़ज़ील मुज़क्कर व रुमन व रुमियायातुन दाश ले जमे दे इसमें तफ़ज़ील मुअन्नस। अरमौना दा जमा मुज़क्कर सालिम व रुमियायातुन दा जमा मुअन्नस सालिम। ज़र्फ अज़ी बाब बावस्फ़े कसरे गायन मुज़ारे मफ़तूहुल गायन आमादा बाक़ायदा के नविश्ता ए ज़र्फ दे दग बोबना अज़्ज़र्फु मिन्हु मरमन बदग ज़गीरी ज़र्फ दे दग बोबना बावस्फ़े कसरे गायन मुज़ारे मफ़तूहुल गायन वो वस्फ दे कसरा दे गायन मुज़ारे मफ़तूहुल गायन से आमदा रोगाई बाक़ायदा के नविश्ता एम बाक़ायदा एगे चे लिखलिए दो मीरा आ दागा दो के अज नाकिस चे दे नाकिस ना मुतलकन चे शराइत नहीं उसरा कोई युदात नहीं उसरा मुतलकन बगैर कोई युदात के रजना कवायद से विजदावी के ना कोई युदात भी उसरा दा मुतलकन ज़र्फ दे नाकिस ना मुतलकन ज़र्फ दे मफ्तूहुल अगाइन नरसी ज़र्फ मफ्तूहुल गायन अरसी यानी ज़र्फ दे गायन को फ़तहा सर अरसी। मरमन मरमयुन को वज़न दे मफ़गालुन गायन कलिमा मीम दो कना मीम बंदे फ़तहा रोला कायदा दा गशला कि अज़ना किस मुतलकन ज़र्फ मफ्तूहुल गायन आयाद चे नाकिस ना मुतलकन ज़र्फ मफ्तूहुल गायन अरसी दा गायन को फ़तहा सर लका मरमयुन बेतालील नबादा मरमन शुरू वो याय आ अलिफ शुदा वो याद एगे दे मरमयुन वाला अलिफ शुदा अलिफ शु ये दो बा इज्तिमाई सकिनैन बा तनवीन उफ्तादा तो सबब दे इज्तिमा दे सकिनैन दे तनवीन सरा उफ्तादा प्रेवतला दादा से प्रेवतला चे दले तफसील शुरू करी मरमन असल से वो मरमयुन मफ़गालुन दे गाइन को फ़तहा सरा या मुतखर्रिका रोगला
و مقابل شه فتحه ده وتا دا یا په الف بدل شله. اس میش داسې کوي چې دغه تنوین میش په حروف شلی کی چې اجتماع د ساکنین میشته جواته شي. مرمیون میش داسې لیکي چې یا بند زما و نون ساکن د تنوین میش په حروف شلی کی. مرمیون شل یا متحرک شله مقابل شه فتحه روغله یا نه جوړ شو الف. مرمان اجتماع د ساکنین روغله په نون د تنوین و الف شه. اجتماع د ساکنین شه الف وغورځېده. بیا یې ځله شه مرمن یعنی میم مفتوح سره نون ساکن. بیا دا مرمن میش په تنوین شه ولیکل آخری شه مرمن د دوام میم سره می یا ولیکل پس می تنوین پوکا الف مکسوره. و همچنین در مرمن و هم دغه رنگه په مرمن اسم اعلی شه یعنی اغشا دغه قسم تعلیل شو ده. مرمیونو په اصل شه بیا په دغه شه دغه تعلیل وشو مرمن شه او په وخت عدم تنوین الف باقی ماند او په وخت د عدم تنوین شه بیا الف باقی پوته کېږي او عدم تنوین وکیم زوی عدم تنوین ایک زوی شي چې کله ته الف لام په داخل کې ارسه خو اسم بندې تنوین ارسی په اخر شه خو چې کله اسم په ابتدا شه ته الف لام په داخل کې لیا دغه اسم ته بل سشت مضاف کې فرض کرو ضمیر ته د مضاف کړه ضمیر مخاطب ته مرما کوم به المرما شا تنوین نشته ده نو چې تنوین نشته ده الف مکسوره به پوته شي او کله دغه مرما چې ته ضمیر ته مضاف کې مرما کوم بیا به دغه شی چونکه تنوین نشته الف یې څه نه جوړ کړه دغه د املا قاعده ده دغه شی د میم ثانی سره یې الف لیکل ده مرما اصل چې خدا المرمان بعد د الف مکسوره سره نو په دغه شی تنوین چونکه نشته ده چې تنوین نشته ده الف باقی مند الف باقی پوته کېږي دغه بحث په یغه شاته شو د مخشه اسم فاعل شه ادعی و داعی کوم هغه اسم فاعل غونډه بحث ته دغه شی مرمان بنده کلا یغه داخل کې الف لام په داخل کې په ابتدا شه یا دای مضاف کې اس په الف لام چې په اسم داخل کې په یغ بندا تنوین نرسي او چې مضاف کې په مضاف یا تنوین نرسي ویل چې د مضاف یا د قاعده ده چې مضاف بنده تنوین نرسي کسرا نه پرسي او الف لام یا نه پرسي. مرامن جمع ظرف د مرمان اسم ظرف د واحد جمع دو مرامن مرما سستوي مرما زوی د وشتله رما माजी माना उसने तीर मारा यार में वो तीर मारता है रमियन तीर मारना फवारा में वो तीर मारने वाला है या तीर फेंकने वाला है रोमेया दबंदे तीर वो चलो शो युरमा दे मुजरेशला मरमियुन दे इसमें मफूल शो पद तीर चलावला शो वाला अल अम्र में हो एर में तीर वो चलावा वन्नहयु अनहु ला तर में तीर मा चलावा अज ज़र्फ में हो मरमन ظرف माना زوی ظرف الیا زمان یا مکان وی از رامی وشتله د پورا څه قسم ظرف په چار ده هم مکان په چار ده کنه رامی چې وشتله شي خو یو زوی شي وشتله شي کنه نو د ظرف مرمان ولا ماناشلا زوی د وشتله مرمانی واحد شو و مرامن د جمعشلا و ارامن دا جمع دو د تفضیل افعال التفضیل یدا ارما وزن ده ازرابو ارمایو و مؤنث یدا رومیا په وزن ده زربا شجما ده تفضیل دو ارامن دا ده ارما جمع شلا که در اصل مرامیو بودا چې په اصل شه مرامیو با احمال قاعده 25 مرامن ارامن شدا مرامن و ارامن شودا عقیده میں ډېر تکرار کړل او د ارما او په ارماشه یا بقاعده هفتم الف شدا او په ارماشه یا په قاعده و مبنده الف شوی دو رومیا مؤنث و هر دو تسنیه بر اصلاند رومیا و دوړه تسنیه ارمایانه و رومیانه هر دو تسنیه نه مراد د مذکر تسنیه او د مؤنث تسنیه
وی ګوري گردان شه ارمیان تو تسنیه کنه او تسنیتهما ارمیان و رومیان دا په خپل اصل باندې دی یا سلامته په شپوته دو دا مراد ده نه و همچنین رومیات هم د غرنګ رومیات شا یا خپل پوته دو در رومن جمع تکسیر رومن جمع تکسیر شه یا الف شده یا الف شوی دو با اجتماع ساکنین په سبب د اجتماع ساکنین با تنوین سره د تنوین افتاده ورزد رومان په اصل شو رومایون په وزن د فعلون یا متحرک روغلا و مقابل مفتوح تا رومایون چې په حروف شولی کی رومایون ولا تنوین چې په حروف شمیش ظاهر کو جویدا د سرشیدل د مول لیکل تر کوریه روما یون یا بند زمارو شینون ساکن بیا یا متحرک مقابل مفتوح دا یا په الف بدل شلا بیا رومان زنه جوړ شو الف یا ساکن دا نون یا ساکن دا اجتماعی ساکنین ش الف غرزد رومان پوت شو بیا رومان میر داسې ولیک دغه تنوین میں حروف ته بدل کړه چې کله مې تعلیلات پیراشل هغه حروف میں بیا بدل کړل تنوین سره اثبات فعل ماضی معروف د نکس گردان چي نکس گردان باندې دغه سن تیرې ریدا و خامخایو د کوي دغه بیناګونه د صحیح غونډې دي صحیح ول بیناګونه ډېر سوکا دي او دا غور فکر ډېر وړي چې به تو گردانا یو دی او بیا ثبوت په بنا شلش کې معاملې سوچ پر شکاو باز به ته په مخبراسي او چې گردان دی نه یو دی بیا مشکل ایږي تا بل صيغه به عبارت شنو پیژنه اثبات فعل ماضی معروف رما رمایا رمو رما واحد مذکر غایب رمایا تثنیه رمو جمع اس په دوه شتو یا چې دا جمع مذکر غایب چې دو لام کلمه خو د دغه باب یادو رمایو په چار دو او تو خو رماو مشترو دی دغه د مطلب چې په عبارت شوی د فقه اصول فقه احادیث شه کلام الله شریف چې چرسی به دغه د سرسی یا به نه په دغه شی واو وی به چې تو گردان یو دی کنه به تو ته پته لګی کنه چې دا غد رما ولا جمع دو رماو سره شرما رمایا رماو رمت رماتا رماینا رمایتا رمایتما رمایتم رمایته رمایتما رمایتن رمایتو رماینا رمایتا صيغه کلام الله شریف شارو غلیدو د نبی علیہ السلام په صفات چې الله تعالی فرمایي وما رمایت اذ رمایت ولکن الله رما سورۃ الانفال آیت نمبر 17 معنی دو چې تو وشتل نه دکړي چې کله تو وشتل وکړل بلکې الله تعالی وشتل کړي دي په جانب د کفاره د جنگ بدر پورس شادرمو تلش کی وګورئ رماو په اصل شو رمایو هغه واحد نه پرسیه کنه رمایا رمایا رمایو اصل یو رمایو تعلیل ته سوچو کیه یا الف گردیدا یا متحرک مقابل مفتوح دا الف شلا بعده با اجتماع ساکنین محذوف گشت ورسته هغه الف په اجتماع ساکنین سره محذوف شو یعنی اجتماع ساکنین مبدل الف چې د یا نه جوړ شو و واو ساکن رماو شو و همچنین در رمت و رمتا و دغه رنګ رمت و رمتا شه په هغه شاته غسه خبره ده رمات چې و د اصل شو رمایات واحد صيغه ته وګوره رمایا رمایات دا باب ضربا ده کنه رمایا رمي ضربا ضربا ضربو ضربات به د مذکر صيغه سره چې تای ساکنه ولګوي بیا د مؤنث واحده صيغه زنه جوړه شله اس رما مذکر مؤنث یې رمایات بیا رمایات سے بیا یا متحرک مقابل مفتوح روغلا الف روغای و تا روغلا اعتماد ساکنین روغلا الف د تاپم یو الف ورزه رمات شو چې رمات واحد جوړ شو تسنیه د واحد نه جوړیږي و اگر کا الف په تسنیه شه را یعنی رمتا شه خو دوه شیا دا حکم دا چې تای تانیس نه دو دغه د ساکن په حکم شه دو تای تانیس دغه ساکن ای په اصل شه او چې دا رمتا ولا تا تکیم حرکت ملاو دا د الف ضرورت الف زون خپل
مقابل شه فتحه غوړي. رمتا تسنیه ولا خپل تا ساکنه و به په میوز د الف و د تا شه اجتماع ساکنه نو ول الف وګرځید. اثبات فعل ماضی مجهول دا ورو به باس کو. رمایا رما پاسل شو رمایا کنا او بیا رمایا شه قاعده جاری کا یا متحرک مقابل مفتوح په الف بدل شو او دا قاعده دو چې کله واو په الف بدل شي به اپ الف سره لیکل شي لکه داغه و چې یا په الف سره بدل شي به د الف مکسوره په صورت کې لیکل شي نو داغه الف مکسوره سره رما ځکه لیکل اصل شو رمایا مجهوله ته چاړه ماضی مجهوله ته ثلاثی مجرد شده طریقه دو فا کلمه بنده زماو لگاوه یعنی را بنده زماروشی و لام کلمه اخیر ده و مقابل اخیری میم ده مقابل اخیر تاوی کسرا ورکه فویلا و ده زوربا پو وازن وروشی رومیا بچه واحد ده جوڑا کرا تصنیح خلا جوڑه جی الفورو لگاوه رومیا یا رومیا رومو رومیات تا اخیر رومو چو دا سرانگه وی رومیا واحد و په تصنیه شخو یا موجوده و او جمع نه خو یا حذف کړه د رومو ولا اصل و رومیو یا روغلا د فعل د لام کلمه په ځای ورسته د کسره نه رومیو شو ګورګه یادو فوغلو په وزن باندې د لام په ځای باندې دو د فعل او مخ شو تا کسره دو د یاول حرکت یا نقل ک مقابل تا یعنی میم تا یا ساکنه پوتش لواو یا ساکن پوتش اجتماع د ساکنه نه ولا په میونز د یا و د واو شه یا حذف لا رومو پوتش نو دا تعلیلات شل بشه تعلیلات شخو اسوی چې تاسو ماهر وستپیرا در جمیع این سیاق در غیر رومو دا ماضی مجهول گردان دته دی په ټوله صيغه دغه صيغه شه بغیر د رومونا کې په قاعده د هم حرکت یا به مقابل رفته حذف شده بغیر د رومونا چې په قاعده لسمه باندې حرکت د یا مقابل ته تلا ده یا حذف لا هیڅ یک تعلیل نشده هیڅ تعلیل شو نه ده خالی دغه یو تعلیل شو ده بس دی